anakuita leo. Kuna saa inatisha inakuja, kuna giza linakuja. Yesu anasema siku za mwisho atakapokuja mwanadamu, alizonayoiona hii itakuwa inalipuka moto. Biblia inasema ya kwamba na pia jua naloliona hili itashushwa chini. Okoka mwanadamu, jinusuru na hali mbaya inayokuja. Kuna hatari inakuja siku za mwisho. Okoka leo mwanadamu. Duniani iko mwishoni, dunia iko mwishoni, dunia iko mwishoni, dunia iko mwishoni. Yesu anakuita leo. Okoka leo mwanadamu wewe, okoka leo mwanadamu wewe. Yesu anakubembeleza, Yesu anakuita utoke katika dhambi. Yesu anabisha mlango, Yesu anakuita utoke katika dhambi. Yesu anabisha mlango. Wanadamu tujitakase, wanadamu tujitakase. Yesu anarudi wanadamu, wanadamu tutubu wanadamu. Yesu anakuita leo. Wanadamu tujitakase, kanisa tujitakase, wa kanisa tujitakase. Yesu anakuja. Nataka nikuambie mwanadamu, nataka nikuambie baba yangu, nataka nikuambie kijana, Yesu anakuja, Yesu anakuja. Okoka leo, tubu dhambi mwanadamu.